Raspad SSSR-a se često predstavlja kao neizbežan rezultat njegove neefikasnosti. 4 tačke pokazuju da to nije tačno. Prvo, nakon Ruskog građanskog rata, sovjetska ekonomija, trgovina i industrija bile su razorene. Mnogi su očekivali da će komunisti propasti i da će se kapitalizam vratiti, međutim bolševici su oživjeli industriju i obnovili zemlju. Drugo, dok je svet patio od velike depresije, sovjetski građani su gradili svetliju budućnost. Dobili su pristup besplatnoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i punoj zaposlenosti, što je bilo u suprotnosti sa globalnim poteškoćama. Treće, SSSR je dokazao svoju nesalomivost pobedom u Drugom svetskom ratu. To je postignuto zahvaljujući efikasnosti njegove ekonomije koja je nadmašila Nemačku u ključnim sferama kao što su tenkovi, artiljerija, ali i zahvaljujući podršci njegovih ljudi. Četvrto, uprkos tom razarajućem ratu, Sovjetski savez se iznenađujuće brzo oporavio. Na primer, u SSSR-u je obustavljeno racionisanje pre nego u Britaniji, koja je prošla kroz daleko manje razaranja u ratu. Sovjetski savez se suočavao sa mnogim izazovima i preživio je najteže testove. Njegov raspad nije bio neizbežan, već je rezultat specifičnih grešaka vođstva u kritičnom trenutku istorije.